Shalom, menjua-jua manbanta kerina ngawani GBKP, ijapa PT Taringan. Saya tetap setia guna ngorati kata di bata, arapalas PJJ ta. Jempaka kita ibas renungan PJJ guna minggu tanggal 15 suku tanggal 21 Mei 2022. Dan kata di bata si seman banta ibas minggu enda ibas kitab Jakub pintu 2 ayat 10 walu suku ayat 24. Mari adinggo kam ersikap di rumah nari guna menaken PJJ ta alu renderes ertoto rikutkan buku bimbingan PJJ ta. Sio gedage kata di bata pas kitab Jakub pintu 2 ayat 10 walu suku ayat 24 bagenda katana. Tapi lid singerana sekala lid kini terkena sekala sideban lid perbahanana. Jawabku mankala singerana bagi cidahkanlah man bangku kugaban cikala erkini tegen adila rikut ras perbahanana. Aku kucidahkan man bandu kini tegenku arah perbahananku. Metekin kam makasada ngenca di bata merandal setan-setan pe tengah biar dengan gir-gir pe iya. Oh motu kelkam icidakan kin aten duman bandu maka kini teken lari ras perbahanan sia-sia nge. Kugana ini ninta Abraham maka rembak ras di bata arah perbahanan nanga. Ema aso me persembahkan anak Isa ibabo batar-batar persembahan. Langakin yang kandu kini terkena ras perbahanana erdahin ras-ras. Kini terkena Abraham jadi serta arah perbahanana. Alu bagi tuhuma si tersurat iwas pustaka si badia Abraham te mandibata janar kita kan kini terkena ia lo kenibata ia rembak ras dirina kita kan si maka igelari ia teman di bata. Dage itendu maka manusia rembak ras di bata labo arkiteken kini terkena saja tapi arkiteken perbahanana. Sesendama kata di bata si jadi palas PJJ ta alu tema emkap kinersadan kini teken ras perbahanan berkaitan ras konfesi GBKP etika. Isapa kami kita mulikan shalom mencuah-cuah manbanta kerina uga berita ta. Pengharapan kami kerina kita sehat mencuah-cuah jangan tetap ibas pengkawali di bahata. Kekelani Tuhan rikutkan renungan PJJ ta sekalianda. Ate kami nurikan sada ilustrasi lebih guna buka pemikiran ta mengketi pengangkan ta ibas ogenta kitab Jakub enda. Ilustrasinya bagenda. Lihat sekala anak perana si erngena ate nandangi sekala sing muda-muda. Rusur kelenggoi katakan naman sing muda-muda maka ngena kelatena ngata sing muda-muda tapi sing muda-muda endai la iya te la bolalap iya te amin pe lalap ikatakan anak perana isi pusukna. Semakan nina anak perana man bana kalau kamu tidak percaya belahlah dadaku nina. Atena membuktikan man si muda-muda maka tuhu ngena kelatena man bana. Tapi bagi pe lalap late si muda-muda ngkai erkitekan idahna ibas kegeluhan si tetap wari si anak perana rusur ras diberu janah kurang teridah ketutusena guna meyakinkan si muda-muda karena atena ngena sakit pe si muda-muda labo pernah dahina bicara lawas pe kuza-kuza si muda-muda labo pernah ianggit naruh kenca la terida atena ngena arah perbahanan. Kaklani Tuhan
Adi sungkun kami khususnya si engko mamre ras Moria. Adi inget-inget do masa lalu do. Kira-kira kaingen dia sirbahan, maka tetap ukur do arjabu ras teman gelundu Kai kira-kira sirbanca, maka tetap ukur do arjabu ras teman gelundu Tentu kita kan teridah ketutusanna, teridah keseriusanna guna PDKT alias pendekatan. Teridah atena ngena arah perbahanan. Payo talang. Kekelani Tuhan ate ngena harus teridah arah perbahanan. So adi babah ngencang ngaku-ngaku ngena ate la ibu tiken arah perbahanan ise dagete pas bagi kini teken. Nina Jakob iba suratna si jadi ogenta adi kini teken lari kuras perbahanan sia-sia kap. Maka mari dagi si babagesi pangkanta karena ogenta enda. Senia dengan turang ibas gelar Kristus surat Jakob enda. Maka surat si itu cuken man kala Kristen singgo merap marpar arkiteken geluna iya aya ras terancam. Maka ibas situasi geluh sebagai singgo berdiaspora entape arsa daras kalak sideban bergaul ras daerah ia tadi ice mencakup persingeti. Gelah namin kerina kalak Kristen tetap ancidahkan kini tekena. Uga carana tentu jadi penungkunan. Ibas ayat 10 walu ikatakan iturikan Jakob perlebih karena tipe jelma si ngerana si ngaku ia arkini teken tapi larikut arah perbahanan kemungkinan pak sasi konteks na emkap lid kala si ngaku-ngaku ia kala te ia nina man Kristus tapi labo terida arah perbahanan maka nina Jakob cidah kendage bangku kuga banci kala arkini teken tapi lari kut ras perbahanan kuga dage cara membuktikan sesekala jelma arkini teken tuhu-tuhu adilabo terida arah perbahanan inti si katakan Jakob ibas ayat 10 walu indah. Alu kata si deban uga dage cara membuktikan gelahna banci kalak te maka singgo ngaku te man Kristus tuhu memang bagi si kata kena. So ada misalnya yang ngaku te man Kristus tapi labo yang ikut ku perpulungan labo ya sembah mantuan ibas suari sawat labo kaidalan kena pengajaran Kristus sedagete ia arkini teken man Kristus. Maka nina Jakob tole aku kucidakan man bandu kini tekenku arah perbahananku nina. Sebab perbahanan ngenda si mencerminkan isi usuh. Tuhu-tuhu ngeda man Tuhan entah cakap saja. Adilit kala si ngaku-ngaku ia te tapi labo terida arah perbahanan na ijenda Jakob ipake na anding-andingan maka setan pe bagenga nina. Setan-setan pe te nge ia maka sadang ngenca di batal. Karena si tentu si ingat uga cerita tapi turi-turin Tuhan Yesus pelawas na setan ibas sekala jelma si tading ibas kuburan. Pancisyoge bas Markus 5. Ije katakan maka rema Yesus ndahi kala si setan ndai jenari ngerana setan sibas diri kala ndai nina Yesus anak dibata si megancang kuga atendu ibahandu aku. Alu kata si deban kepeken setan ngaku ia
Maka Yesus engkap anak di bata si meganjang. Itandai na Yesus te iya. Maka Yesus anak di bata. Tapi terjang bagai saja. Te iya tapi labo ikut kena ajaran Yesus. Semaka ia labo ikut selamatkan. Bagai mepe kalak si ngaku-ngaku ya teman Yesus. Tapi labo terida arah perbahanannya. Lalit buktinya. Maka kalak si bagai labo ya ikut datkan keselamatan. Sebab Yesus mati labo guna kalak sila te. Tapi man kalak si te gelah nandatkan keterkelinan iperdamaikan ras Tuhan di bata. Sebab namakan nina Jakob. Mo tukul kami. Ayat 20. Sebab kini tekan adilah terida arah perbahanan sia-sia kap. Nina Jakob. Maka yang kat kenama contoh kalak si terida arah perbahanan na Abraham. Abraham si tandai kita engkap bapa kalak si arkini tekan. Uga maka Abraham banci atan jadi bapa kalak sirkini tekan. Jana uga maka ia banci rembak ras di bata enda terida arah perbahanan na. Ija isuru di bata iam persembahkan anak nasi Isa. Anak si nggondekah itimai-timaina. Anak sada-sadai bas daharana si Sarah. Tapi perban ipindo Tuhan gelah Isa ipersembahkan. Ikut ia, patuh ia. Ipersembahkan nama anak la ia nogan, la ia tawar menawar ras Tuhan. Semakat dungna mekuah ati di batu. Maka kini teken Abraham jadi serta terida arah perbahananna. Dage intina kini teken ras perbahanan erdahin ras-ras sejalan nih. Ya. Kini teken ras perbahanan sejalan. Bali ras pemikiran ras tindakan. Adi ateta lawas ku Medan. Tapi bas pemikiran tangan cakita ateta ku Medan. Daging kula talalak ngeiruma ela sejalan. Pemikiran ras tindakan. Tentulit ize masalah. Entah ibas cara tarukur. Entah ibas kulata mungkin kurang sehatna. Bagaimana kalau sirkini teken sila terbuktikan cara perbahanan na tentulit masalah isi. Kini teken na iragukan. Maka dilit kalau singaku-ngaku ya pengikut Kristus tapi labo ida sekali pe ia ku gereja atau penguari minggu atau la ida sekali pe ia i rumah ibadah entah pembaca pustaka sibadia zana ibas aktivitas gereja ibas aksi gereja pe labo ia muat bagin let teman si kesusahan labo isampatina jenari la pernah ia nurikan karena Kristus isi dagete ia kalak Kristen. Ya. Isi dagete ia pengikut Kristus. Ibaratna ertoto ngenda. Adi ertoto tanpa usaha tentu lah sejalan ini. Ertoto harus sejalan ras usaha ora et labora. Ertoto jana erdahin. Sama kalit kata-kata bijak ngatakan cak totoken usahadu usahakan kaisi i totoken du. Makanggo sejalan. Sini ada yang turang ibas gelar Kristus PJJ ta sekalienda bertemakan kiner sadan kini teken ras perbahanan. Ngatakan maka kini teken ras perbahanan sejalan nge. Labo banci kini teken ibuktikan adi labo terida arah perbahanan. Melabo mungkin isepete maka kita enda kalak si patuh mantuhan sir kemalangan mantuhan adi nebu-nebu rusur dahinta. Ya. Melabo kalak te kita kalak Kristen adi ngerugikan ngelalap perasata cari untung pribadi kalak lasi diate.
Let teman ta kesusahan pe la megergo takal ta nampatisa. Maka tema enda ikaitkan ras etika. Artinya prinsip geluta mesti mencerminkan kini tekenta. Ya. Prinsip geluta, etika geluta mesti mencerminkan kini tekenta. Ngaku kita enda kalak Kristen. Setiap hari Minggu memang ku gereja kita. PJJP labo kita ketadingan, tapi bas dahin gereja pe nangko kita, korupsi kita, si babai barang-barang gereja ku rumah tak guna si pakai untuk keperluan pribadi, lalit etika ta etika Kristen latrida arah sikap geluh ta perbahanan ta. Maka lenga bawanci katakan kita ini kala si arkini kan adi kegeluhan tak jadi batuan tu kan mankala. Kekelani Tuhan adi kita serayan Tuhan. Ya. Man banta kita serayan Tuhan. Kita ikatakan serayan Tuhan tapi dahin taros usaha pencarinta erbahan kalak bene. Erdaya minum-minuman keras. Buka perjudin, buka ingan prostitusi, elabo kalak te kita enda serayan Tuhan. Pas bagi sekalak pernaden, gule manu ia lemang-lemangkan. Mulai perbulangan na, minter suruh naman, katakan na anggota sak manuk gule nai pat mina. Tapi kenca ida perbulangan na gule manu si lit ilebe-lebe na, maciho latama santan latama kuning gersing laya te gule manu. Tapi akap na enda sop bagai mepe kegeluhan kalak si ngaku-ngaku ya kalak Kristen, ngaku-ngaku dia kita kalak si te man Tuhan, tapi adilabo si dalankan singena ate Tuhan larikut ras perbahanan labo si dalankan isi pustaka si badia enda sia-sia kak, sia-sia. Lah kalak te kita enda pengikut Kristus pe. Dage marilah jadi pribadi si berintegritas. Kini teken siakukan kita tetap kali kita kebaktin teridah lamin arah perbahanan ta. Labo banci bicara ibelah pe data enda guna membuktikan maka kita teman Tuhan panci dah kalak kini teken. Tapi kini teken panci lape ibelah data enda atau kalak kita kini teken arah perbahanan. Adi arah geluta tambah kini teken kalak man Tuhan. Jenari arah geluta turah ketedenate kalak guna nandai Kristus ijemo maka go teridah kini teken persadaras perbahanan enggo sejalan silakokan ibas geluta. Tuhan si pengasuk kita dalankan katana. Amin.